जेलर नाप नक्सलबारी फाँसी गेट पाखे न्याउ न ग्ल्याड साबी पला बे पिप उठे ठिंग दनाच न नी चारी जागिर जीवने दक्ले नापा वो जो म कैदी व खंगडो अटला कैद फाँसी बिग सुया न ग्ल्याड साब खना ग्या तर ठोक कैदले मेमेला नाच न अपमानीय जोर वो चाने ग्ल्याड साब ये सच्ची नियम हो पुलिस नापा जोगो संघर्ष सुमन नक्सलबारीसित मद्रास टाइम्स हेडलाइन बना ग्ल्याड साब टस्कन लेतल वो ब्रेक फाँसी निम्ति पिङ्ग खेया आमले डेक्यु अर्डर बिल टाइम्स मोट बिया छापे वो खबर त ग्ल्याड साब टकै सवाका काम बनाछ वाला सोयो खसा ग्ल्याड साब वो राजनीति दठी छु पचे स्वपु मरो युनियन जेके थासे तिरंग बोल बस्थुने अप व आजादी अटक गब्ले ठुग मरो स्वतन्त्र लिप जेले निम्ति नुनुको कानुन डेक्ल तर भ्रष्टाचारी नियम कानुन बाहेक मेको फुक नियम या त ग्ल्याड साब ठग लाकमन याबिल अले ठगे प्लाको कानुन त म काटु तल एन जेले नक्सलबारी वेटुका वनाप शत्रु व्यवहार याटुका न नक्सलबारी बारे सिकेको विके उत्सुक बोल्ना होला तो देश दुरिटेको वास्तविक ज्ञान तत्व सुख ठोख ठिक द ग्ल्याड साब टटपंग पिंगु न्यागो सफोकया ल तर मार्क्स लेनिन व माउ पिजो न्याजो हे ग्ल्याड साब पोंक बनिफु मको न ठिके फु ताथे टायो खस थजाउ सफु बनिगो वइ क्षमता पिनेगो खख ग्ल्याड साब ठौ टके दुनि बंगु सफु मध्ये डक्ले टफिको सफु ख जेल म्यानुअल एन नक्सल बाटे त शाउ खबर ग्ल्याड साब टस्कन लेत ल तर नक्सल बारी डंगा वइ मने छौ विचित्रको भय उठपटी जुल वइ विचार ढुके हिन्दुस्तान टाठे कम्युनिस्ट रिभोल्युसन जुइला वास्तविक हिन्दुस्तान कम्युनिस्ट रिभोल्युसन जुए जुसान वेट छु पाइगल खयम हो तिरंग फेना याउको चन्द भएको सा ग्ल्याड साब याउको हे दुख चिन्तै त हाकुजना सलामिना बि अले ठगो सेवा मुक्क याउ चन्दै त लोलाना बि तर ग्ल्याड साब नुगले ठुनाचंग छटक छुटासा 16 फुटन नक्सल बारी साटुलिका मफो ठय ख ग्ल्याड साब त डिक्क चाका जंग दो जुगो फुटी जग पा मजुला जिजग बुरजुया वंग मुखला ठय संका उत चानी डिटुली नाचन न्याब्ले सुटे ड्युटी उन य मनमन निर्णय यके ठौला लाकाइ टल्बो मुजटले मरासे टोटी मखो तर मूर्खा दुवा उनी भए ठग शक्ति व उत्साह सुनावन हे चुनी नक्सल बारी न्यन छन वइगो फुर्ती फुक तन्दुकी अले हिमी च्या ग्ल्याड साब छेसन तो ल्याउनी गब्ले निसे नक्सल बारी जेले होला उब्ले निसे ग्ल्याड साब त मोसुस जाचुङ दुके मानु व स्वयं ठमहे सजा भयाचुङ नापलाको पटिकन नक्सलबारी छु जुया मोठ्या जुङको खलाई नक्सलबारी ग्ल्याड साब त नापलाको पटिकन सट्टिकलामा ठ लामठ्या जुङको खलाई व न्यामेस्टन नाक्या सोटीको स्वीटन साबका सम्बोधन यागो वे नुगल स्वीकार मया अझ ताठ्याला ठय खैना ग्ल्याड साब डिक्कचा जुङदो हेयर अथॉरिटी या टोटा स्वयं ठ मिम साब हे ग्ल्याड साब त साबका सम्बोधन या तर छम कैदी नाक्या सोटी आखिर कारण छु ठय निस्ल ग्ल्याड साब नुगले कुट्टुकु तर ठो नक्सलबारी खाट नपिक्या छु फाइर मरो ग्ल्याड साबमा गुली बेको व्यवहार यही वेसिबे जीव अफवा बेको व्यवहार यही ग्ल्याड साब सोना फुक्क यार ठोसा नक्सलबारी सोनाला झन मुक्क जेल छौले ठेकाबियो उखेन ठगो जिन्दगी परवा मरमा फाँसी सजाय जुलन 16 पेले दुनि झन लोम सम ठजाम कैदी गुम मृत्यु खना मग्याव कोरा खना छुग्याई आला स्वयं ग्ल्याड साब उट डाग्या ग्ल्याड साब बिचारे ठगो माट हटिए जेलर व हवलदार त फुक्क नक्सलबारी नापा मिलेजु ग्ल्याड साब सम टोटा मेपि वार्डर वाचम्यान सुलिसन नक्सलबारी बैमनिसित मरो इपिनिसे वे पासै थ्या क्वाटोको सम्बन्ध दो सिनियर जेलर नापा नक्सलबारी घण्टौं गफ नाच्ने ठोख ग्ल्याड साब नाप्ने ठिन्नुला छगला भाटे दुगो कुहे टोटला बि भने गार्डन चेरे फेट्न ग्ल्याड साब फुनफुन हालाच्न अबले फोने खन्टिन्या त फोने सिनियर जेलर नोनाच्न सर कैदी नम्बर 842 वीरभूषण पटनायक अपिल सुप्रिम कोर्ट रद्दै नाबिल नापा डेथ सेन्टेन्स कन्फर्म यानाबिल सुप्रीम कोर्ट या निर्णय नेना ग्ल्याड साब लेटला अले स्लाइस है अपो बटर इल्टा ऑर्डर बिला ग्ल्याड साब खान के पा ग्ल्याड साब ब्रेकफास्ट पूरा डिनर थे या मामा कोचिबका ब्रेकफास्ट त अले ग्ल्याड साब कोस फुट अफिस वस्ते ग्ल्याड साब ठठी खण्डकी सिर्फ लोनेट या त स्त्री धारा जगे न छु वस्तु चाना छै थे तर वो नक्सलबारी डेट सेन्टेन्स कन्फर्म जुल बीएसए जुल आला वो अल्छिन नक्सलबारी मोरले अर्थात गुमान या ढुडु जी जुल ठय मौका खउट लाकाइ तल्बो मुजोटली दाउ ग्ल्याड साब मन मन बिचाना पाटा पाटा जेल पाखि न्याउ जंगटे सो जिना हुन सटके शून्यता राज त हाकोको पिचे ग्ल्याड साब तक तक लाकाइ सोटा देक न्याना हुना छ गार ड्युटी चम हवलदार सतर्क जुल मु लुका क्विक चलाउन
ग्ल्याड साहब अफिसर डुआ हुनुमा फाँसी गेट जेलर ट सट जेलर सम्मानपूर्वक न्यान हुया नक्सलबारी त डेथ सेन्टेन्स सुप्रिम कोर्ट कन्फर्म या सङ्कन ग्ल्याड साहब स्वाट पिपा फसाला कला नक्सलबारी त राष्ट्रपति न्यानी क्षमदान या निवेदन टेट स्वीकृति बिगु ग्ल्याड साहब जाख उके ग्ल्याड साहब ठहे फाँसी गेट पाख्यो न्याब्ने ठ्या ठगे पल दराली लिक्क दिनाचम नक्सलबारी ग्ल्याड साहब त खन अले निनी ठ्या मुस्क निलाजन हेलो मिस्टर ग्ल्याड हाउ आर यू हेलो कैदी नम्बर 842 ठग राक्षसी तिरस्कार व्यक्त यहाँ ग्ल्याड साहब तल हेलो कैदी नम्बर 842 छ सच्ची हो जिन्छम ख गुमेस्ट जे फाँसी यखा हा 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 छन्त ठजाको फाँसी यखा माथु या चंगडो फेट युमखला छ छंगो जान अठ्याउनी मखो फाँसी खिप्टे छ पप्वेकना चुनी यगना चुनी अले छ पप्वेकौखना जित ठुले आनन्द जे ठुले रावे केरना हो तिरस्कार बिलबिल जाग मिकना ग्ल्याड साहब चिल्लाट्न मानौ छम हिस्टेरे जुम लोगी थे यो ट्रेटर नक्सलाई फाँसी कोठा वनी बोले छ गजाउ महसुस या ग्ल्याड साहब भन्यन ख्वालाचंग शान्त भाव थाटा ट्या गम्भीर सलन लिस बिल गुगौ पारी चोका डेगा टौ चर्चा उना चनको जित महसुस जी नक्सलबारी लिसले ग्ल्याड साहब यो वहाँको मिखा खण्डको जंगली भाव तनाउन वही ठासे उठाउ गगो पुको शान्त वातावरण थाकल पल्क ग्ल्याड साहब सुनको छन अले मिचा फोपिक्या नक्सलबारी लाटे बिबन चिस्न टल यु क्यान राइट योर मर्सी पिटिसन टु द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया ग्ल्याड साहब बियो फोच क नक्सलबारी चोन से कोठेको सुत अले विस्तार फोन लखना ग्ल्याड साहब मिचा टन दुसिया नप ग्ल्याड साहब छाती विस्तार थाप बिमटाल कीप इट विथ यु मिस्टर ग्ल्याड जित फाँसी बिनुका प्रमोसन निवेदन टेटच त ज्याखेल दै ठ्याक्क स्वेबलेला नक्सलबारी यागो अपमान ग्ल्याड साहब तम मिजिमा ख तर इटम डजकन मिगटंग एलाइ रंगटन न मोटन ल सिक्त ठट ठमै लाटे कुटियाना सुर फाँसी सजाय फाम कैदी वइगो न्यने चिप्टी पिउका चुनि माउ ख तर ठोल ठौगे ढुने मस्त ग्ल्याड साहब ठौगे खलेच क पिट्टु पिल अले नक्सलबारी त चेतावनी बिल योसी चान्जुकेला ल्यन्दनी संगो कमन नोचियावन न्यहे इफ ना मनिवा ठोखन लुमंगे अले तोला लिपा नक्सलबारी नापलाना ना ग्ल्याड साहब त मचासी हिबी मचासी फाँसी गेट प्याउन